रोजान हजरत बस इन खलीफन मज जनाब हजरत वाज़म मोहम्मद सब औलादों मज कह रिवायतन मज अहमद सबस आमद 29 तालिब कहन जायन 13 तालिब आमद इन तालिबन मज बह वनस सजाद नशीन नाबाद मज वाज़म मोहम्मद सब खानदान वनस बोड़ दह मनाने हजरत सैयद मचाम अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह जनाब अली बकर अर्ज हजरत अहमद सब मचानी सरहिंदी आज गो यम दुनिया तशरीफ अशरफ यूं रुज मुकद्दस सपुत परवाज 152 वरी गई वनुक ताम अजकिस डेटस ताम जुहन सक पूर पता अलबत्ता बिल्कुल कशिर वल्द ये तो कह रिश्त कह चीज फकत इज वल्द पता बे अहमद सब मचामी सबन पता तो अलबत्ता यमो कोर निकाह पन जिंदगी मज ना 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 निकाह कोर यमो कह औलाद यमे पन तालीम अगर दो वो यमो पन वालदन तुम करो निकाह दोनों यथ नवी जमात यम ये सोंग जाल बाकी तुम वन यथ कमो मोहतमीम ये खदमत गुजार अत मज गुनाहगार बे मोहम्मद अशरफ वैन साहब बे मुख्तार अहमद भट्ट साहब तो बे सुबला साहब यमिच वजाहत कि सरहिंदी मचामी वनान यह कत सरहिंदी सिलसिल सरहन शरीफ तुम मे सिलसिल सरहिंदी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह युंद बैत रूहानी रूहानी ये बैत तो यह बैत योत तम वात सैयद मोहम्मद हुसैन साहब बिल्कुल तो मचामी क्या मचामी असली वनान ये तोशा ना कर राज सफरस मज इथे तहर यथ खंड वंड वगैरह रलान सह मचान तथ नाव सह बगरान तथ खंड वंड तुम क्या आस्थान अच्छा क्या तुम वन ये आस्थान वर्षमो मना 152 वरी बराबर किसी दोस पे मना 13 शाबान हमेशा क्या खत्म शरीफ वगैरह बाकी चीज असली महफिल समझ अंदर हिसाब मज गवन बोजान अमिस मतलब शागिर्द तमो मतलब कलाम मशहूर वहाब साहब बे रहमान भट्ट क्या खरेवस मज श्रीनगरस मज वाज साहब यहद चश्म चराग खुर्शीद साहब वाज साहबन यमो कलाम फरमोमुत तो मुख्तलिफ फनकार वादी पे मुख्तलिफ रेत रात आज रेत रात अच्छा दोहली बे प्रेत 13 महफिल समा सपदान यह कत सपदान ये आस्थान अच्छा दुपहर पे आज शाम ताम तो बे क्या रात पगह क्या पगह सुबह सुबह मुख्तलिफ मतलब ये ब्रोट मुख्तलिफ क्या दपान इलाकों पे 5-8 फनकार जमात मुख्तलिफ साइडो बिहत 5 मार्च अरबी तारीखस मज 12 शाबान ये गिलाफ बदलावन 13 शाबान वर्षि बे प्रेत 13 प्रेत रेतनी मतलब अरबी तारीखस मज प्रेत 13 महफिल समा अच्छा प्रेत 13 दुपहर पे शाम तम मतलब हालात खराब पत महल वाले कोर शुरू कि क्या दपान ये भंडार गसान ये 5-6 त्रामि गसान शामस बत वनकस पगह शाम महल वाले हिंद तरीक क्या दपान तथ महल वाले रवायत ना सह गो
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आज शुबह माह शाबानुक तारीख 1414 अल्हम्दुलिल्लाह हिजरी तो आज सबई सब्दे इंशाअल्लाह 1442 अल्हम्दुलिल्लाह हिजरी तो बहिम आज तारीख अल्हम्दुलिल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़मुक तो आज सबई सब्दे अहमद सब मचामी रहमतुल्लाह सरहंदी सिंस दरबारस मज खदमातुल मुअज़्ज़म मजलिस सबई पे बराबर 10 बजन तान तो 10 बजे सब्दे अल्हम्दुलिल्लाह खुर्शीद सोबनिस क़यादतस मज यम सरी बशीर अहमद बाकी यहंद मुख्तियार सोब यहंदिस क़यादतस मज सब्दे अल्हम्दुलिल्लाह ये पोशाक बंदी और बे सब्दे गिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह तथ दौरान पर मनकबत ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह नात खनी कर अस कर खतर दुआ अल्लाह ताला करीन अमन अमान अता अल्लाह ताला करीन नारज गुलजार इस वनकस मारदार चलान गाम शहर अमदल करीन अल्लाह ताला आज़ाद बवसालत हजरत अहमद साहिब मचाम रहमतुल्लाह अलैह यो पैगाम ये पैगाम यम दह कि वसादत गसान सह कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेरवर रोजम अल्हम्दुलिल्लाह गनिक पे तो गनिक पे रोजम अवलिया कामिलिन से मोहब्बत करान अल्हम्दुलिल्लाह तवे रेश वर वन रेश यानी कि ये अवलिया कामिलिन तशरीफ ओनमुत अल्हम्दुलिल्लाह तो यथ मज आज दूर इलाकों पे दूर दलाक पे सुबह पे अकीदतमंदो दूर पे सफर कर योर आए अल्हम्दुलिल्लाह यथ मज शिरकत कर गिलाफ अंदर और दसर बनी अंदर और इख्तितामी पे यो पैगाम ये पे गसान कि अमन अल्हम्दुलिल्लाह अमन और अल्हम्दुलिल्लाह यमो सूफी बुजुर्गो सानियो यमो सानियो अवलिया कामिलिनो यमो दित यो सबक यो पैगाम कि अमन कर यमो अल्हम्दुलिल्लाह प्रथ कुन जायस कायम तो वनकस तम दरबार के थ्रू यो पे पैगाम गसान कि पान वन थो भाईचार नबी रहमत फरमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अन नजर इला अखी का इबादा मुसलमान गो सह मुसलमान वुचित बुत कर चार बल्कि फरमो मुसलमान गो सह अन नजर इला अखी का इबादा मुसलमान गो सह बेकिस मुसलमान वुच मोहब्बत सान प्यार सान लोल सान फरमो यह इबादत खाली नमाज रोज ज़कात बल्कि अन नजर इला अखी का इबादा हुजूरो फरमो बेकिस मुसलमान वुचुन मोहब्बत सान लोल सान शफकत सान द्रख न खालन बुथिस बुत न चारन फरमो यह किन बेकिस मुसलमान यह इबादत और बे फरमो अल मुस्लिम मन सलिम मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी मुसलमान गो सह यम सिन अत जबान बेकिस वात फायदा अल्हम्दुलिल्लाह तो यो अमन हे यो पैगाम दिवा आखरस कि अल्लाह ताला अनिन यह दह यम कशीर खतर यम जमात की खतर बस ये अमन है बे कर तमाम नारज गुलजार कर नारज गुलजार यम ये खदमत करान यहद अर्जन कर दस्कर यह खदमत थन कबूल तमाम यम योर आए मीडिया आव बाकी सुबह पे तहद कोशिश कर कबूल अल्लाह ताला कर यह दरबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता आमीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह
intizarız Tuzun salış Şükran intizarız Tuzun salış Canı dil hazır makamı Salavatullah aleyka Ya Nebi salam aleyka Ya Resul salam aleyka Ya Habib salam aleyka Salavatullah aleyka Salavatullah aleyka Salavatullah Parvardigar Rasul parvardigar kabul Durud-i Najat parvardigar kabul Tawbah istighfar parvardigar kabul Durud salam parvardigar kabul Azkar sahibine badiz rahmat sumirvan badiz mağfirat sumirvan Nur yirvel aba Isnar uzgulzar Ya cemaat isnar uzgulzar Parvardigar sahib aleyhini du Parvardigar alamina yekil sayyid parrahav Enmük salavatlar darbari Muhammed ya Rabbi Sallallahu aleyhi parvardigar Emketu fi avat tamam Peygamber izahı, sahabe-i tabi'in entefatatı, azvacı muhtemelen gavşın kutur ve insan, hususan vatra ve müksevam, hamad sabi maccam saraydiya, parvidikara en zumrut havaş bir razi, en zumrut havaş bir razi, ya lezzel vasalat havaş bir razi, ya siyahayet asrava, vatna sahne narvandı, bir cemaat narvandı, onundan imam insan, şahada-i İslam insan, şahada-i Keşmir insan, iman nikam babı ifadiyatı insan, ya Allah parvidikari عالمين خصوصا يوم عرس مبارك par ucu bas patlat. Yoluna çağır. واقرأوا ثواب سورة الفاتحة اللهم صل على سيدنا وصحب سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارحمنا كما ربياني صغيرا اگر خدای عزت تو شما به ادب من لہذا مهربانی کرید اس پر درود انسان کا قربان کرد مگر تو تو سری مهربانی کرید حق حیا العلم فوق الادب الادب اسر میں پڑھ گئے انشاءاللہ اور امر رحمت جاری برکت جاری مگر یہ ادب تھاو دل چل چل کرو چار دمو لہذا ان سے گش یہ لہذا حیا سری سری برابر کے پڑھا لا الہ الا اللہ 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 لنا خلق ولنا رزق ولنا نفس ولنا نكرمان لا اله الا الله محمد رسول الله خبر پنہ عرضی پنہ جائی پتہ پرن بڑی سزائے لول جانے شان بڑی دنیا سلون و شہداء لول جانے شان بڑی دنیا دربار جانے بڑی پیر میانے دربار جانے بڑی پیر میانے سلون و شہداء لول جانے شان بڑی پیر سوندیت ڈیڑھ جانے شان بڑی پیر مائی جان چمنی لازمان جائی کرائی چشیم مائی جان چمنی لازمان جائی کرائی چشیم شدوینی ننبانے شان بڑی
बड़ी ये दरबार जाने Karas sabır ये भी शाफा खान जाने शान बड़ी ये भी शाफा खान जाने शान बड़ी शहज़ाई बोल जाने शान बड़ी ये दरबार जाने lazım acıma düşmana Bas lanma शान बड़ी शहज़ाई लोल जाने ये दरबार जाने शान बड़ी पीर म्याने मालिम गाज गमगी जलास्था बस्ताये मालिम गाज गमगी जलास्था बस्ताये दोज बलन नजरी जाने शान बड़ी पीर दोज बलन नजरी जाने शान बड़ी पीर शहज़ाई लोल जाने शान बड़ी पीर ये दरबार जाने शान बड़ी पीर हजरत बैठाई लोल जाने शान बड़ी पीर म्याने ये दरबार जाने शान बड़ी पीर म्याने शहज़ाई लोल जाने शान बड़ी पीर म्याने ये दरबार जाने शान बड़ी पीर म्याने या शेख सैयद अब्दुल कादिर शैनुल्लाह 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 या शेख सैयद
Şeynillah yaşa Seyyid Abdülkadir 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 Şeynillah 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 Parvardigara yasya hajat asra Parvardigara mangna sawijab Parvardigara parna sawijab Parvardigara az kashir naran bulga ya jamaat asnar bulga ya la ya jamaat asnar bulga yusiyat rangasmaz hamasmaz gamasmaz amudhan Parvardigara iskarulaza Parvardigara iskarulaza ya la yusiyat gamasmaz hamasmaz rangasmaz amudhan Parvardigara karulaza Parvardigara andri mendajan andri da nebri men mardan nebri shifa nemi jamaat kan bemaran shifa Parvardigara zeri nazar shivariya bemar mech garasmal bemar Parvardigara tamaman bemar kashir mazim bemar taman shifa kul kainat kan bemaran shifa Parvardigari alamina yor yun kar kabul ya Allah sanen arziyan kar daska sanen arziyan kar daska kori malan rut karidan gobra mali kar kabad khudaya kori mali abad ayan boy abad Parvardigara patar pemdal kariyori ya Allah charan kariyori tang dastar kariyori ya Allah sönes mangna sawijab sönes parna sawijab Parvardigari alamin manganchi ursi mawar ko kalas fazana ta yeti nurana ta yeti rahmat ta yeti barakat ta alhamdulillah mit dastar bani es paro durud te sari parizo durud söz dastar bani shi sallallahu alayka ya rasul Salam alayka ya Habib Allah Hoy anvar nurun ala nur Moy amar nurun ala nur Allah sallallahu alayka ya Rasul Allah wa salam alayka ya Habib Allah Nur ke malka ho jis gawahi Khairul bashar nurun ala nur Allah sallallahu alayka ya Rasul Allah wa salam alayka ya Habib Allah Roz mahşer emnisin nebi tajdarız Tac barı sarçı nurun ala nur al Sallallahu aleyke ya Resulallah Ve selam aleyke ya Habiballah Labız khake Medina b'mal çeşimen Sor şehir nurun ala nur Allah sallallahu aleyke ya Resulallah ve selam aleyke ya Habiballah İntizar istemiş şu şamı sokama Son tajdar nurun ala Allah sallallahu aleyke ya Resulallah ve selam aleyke ya Habiballah Ya hayat-ı nebi hayatçuna Ümmet-ez bahisi necatçuna Allah sallallahu aleyke
Ya Resulallah wa salam alayka ya Habiballah. Gamzada Yusada labatsim pan bozal chui Rasul-e Khuda. Allah sallallahu alayka ya Rasul wa salam alayka ya Habiballah. Ashad praran ki rahmat shayn kar umedvar ya Rasul Allah sallallahu alayka ya Rasul wa salam alayka ya Sani zimvar ya Rasul son kar hazchar ya Rasul Allah sallallahu alayka ya Rasul wa salam alayka ya Habiballah. Umri roza tajo tamanna mein ya Rasul to tumhe yaad na vyona. Allah sallallahu alayka ya Rasul Allah wa salam alayka ya Habiballah. Saj burde yaman ya bar kadi to hajran rahmat nazar kari to Allah sallallahu alayka ya Rasulullah wassalam alayka ya Habibah. Zara durud